Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Uba Preston Tensong ubalong National Vice President ka National People Party hadien ka jingmi ka jing kantho haki babon kiliang hapadeng kinong yalam be khon persya yo kertong ka NPP na soyong ula takran kala dakaba uloong ba uba HDR lingdo haki por ki bala leg ujijingi haduriaw ba Bay of Bengal Henry hakani ka kanti bamenta uba HDR ula jingi tanghapo kadabor yakani uba Preston ula penpau haka jinghalang bahe jong ke NPP kabla long haka madan haka shnong rangshan haka khalai terek ubanai rempang na kabanta banpan ke jingkershan na kipat ba jong u haso yong constituency Ngaskau sungai mahedon bapli urimer rangba jonga ubi trelang no do arhajar lai hado u arhajar katra ubapli ngalungo namau sekren nuong ngingi don haka National Party habang gicing HP Bengal wong kaduriaw ubapli mentah kejilong temen ujingi hadabor coba hadon baik hunan yang baju mah pinji hadabor terbaik layak pois klau ya tengko perodoha ya syok perodoha na kadang-kadang ni kayu DPO ni om kayu pipat yang layak mentah kita kami kata katba ka NPP kada ka National Party la ito ya kada ka Election Commission bagi dono ka office party kami kabahang tayo dali hakaba yakipan ba jong kajala Meghalaya gibo hinginong tray hantay arpo sao benta lada don kano kecingnya lada don kano kecingnya kabasausi ka party ka jongi kinong tray yang tay dali kigarap len hakal len katkum kecing don kam gipan ba ka Meghalaya jongi barang Hingga na ko ba kung natakapan kibagpit kibabiang kikon kikseo jonga jompi kinlet pandi ya kajinang gajisa haki jaka kibaper hangne po konstituensi jompi kata kabang akwa bangerpak yaki hakine kikendiat ni nang wan matur nang tay nagarohil ngasyotol pa yapi nginyo om dunay ka katsausi bat nange nakasi jantia laong presiden rangba jengmene i Dr. Karuki bala kumno nginyo arpo arsi total barkot poy lai pondri la kumno ngik senjarhi ha uneu benai balai ngipnot kamsu yaki parti ya piji pajba nong kerjaan baik jom ka parti NPP nampoi perkat batingat tuj adu katne mentakasni Negeri nomor kajing keterisannya jopi ya une UMLA jopi baru kandidat jom ka parti NPP Uba Samling Malyang yaitu jom ka konsensi perempuan bagian dia ukre mak dia usul minta ke bangga kerpat yapi legalek selaku jom kayeng kasem warra ar-armut napdeng jopi total brokot banpuai laipo haja job lepas kabar snap kenyak nasyong epi ngalayat relang bat uneu MJLA jobi ba samlin mangi ubreu ba pro kajabing bat ubreu ubat trejidom ubom tia ubom dem
na kabenta kabit kabiang jong kipadba soyong konstituensi. Bagang padyo ikot kung unew sa mlarang ba. Tenga nga compare nga ngaskaw bonong unew uday siya kata kabang ijuong katorbo engine. Katorbo engine bat ka engine kabang yung airlock manununod. Toya maksyo nado ubnay balay arhajat arpulay hadu ka arhajat arpopra. Nakwa banyo baga soyong konstituensi kanday ka model konstituensi. Nakwa banyo nakaliang jongi ka party. Baki skol barok kinlog kibapernay, kibabahabreu, kibabit kibabiang. Hoy kapag TMC, si Jurki Sentil may kalayaban tunay. Hoy kapag TMC, si Jurki Sentil may kalayaban tingkay. Trilum jungi mentala day kapor ka jingkela, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela. Trilum jungi mentala day kapor ka jingkela, kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela.